pina ye ke pina ye le gore e a fodisha ke pina ye le gore e le ka go fa motho maatla gore he a kopana le di-challenge goba se a se nyaka mo bophelong a sa se fitlhelele a seke a give up, don't give up. Ya ra re go tshwanetse gore o no tswelela pele wena ka se wena o se nyakang gobane wena o moeti wa morena wa pele o tlo feletša o hwetša se le gore o boditse gore wena o tlo se fitlhelela. E bolela ka ona mokgwa o pina eo e ra gore ka kakaretšo go botse e ra gore o seke wa fela maatla o tla phologa morena. Taba tša mmino ke sebaka ke le ka mara industry ya music ke thomile go dira tša mmino tša go recorda ka 2005 ke mo be ke thoma go tsena ka industry ya music ke recorda my first album ya e bitswang gore Give Us Power ene ba re unfortunately a ke ata le yona ke tlile ka e ntshwantshwa e re e sokotšwa morena. Sella ho ja fale award ya best song of the year. Ya ke motho le gore ke gone go khumana awards ya song of the year ke taba tsa last year ka December o tswa albumong ya Jeso ke Poso ya ke thopile sefoka mo le reng ebile le ile la bala gona go abelana sefala le bo Winnie Mashaba. go bolela nnete bo Winnie Mashaba ke batho ba le gore ke sa nyakana le bona mo tseleng ya bodumedi ke sa lo monyane ka mara industry ya music gore ba kgone go mpontšha tsela gore ke fitlhe mo bona ba fitlhileng goba ke fete ke he nka itshwara bjang goba ka dira eng. Bona ke batho ba le gore ke sa ba lebeletse gore nka kopana le bona mo letong la mmino wa sedumedi. Tša re lefa gorena balatedi ba lena ga jwale ba ikwa ba le jwang ka lebaka la gore go ne le dilo dintsi tse le reng le di fitlheletse. Up so far ke bolela ka di-fans tsaka balatedi ba ka mokana ga bona ke batho ba le gore ba kgotsofala ka mmino nna ke ba fang gona a sanka ka kwa ka lengwe la matsatsi ba mpotsa gore gape mo ga o dira tsona gore support yona ke ngata mo go nna mo tseleng ya ka bodumedi ke no ba ke rapela wa ke lakaletsa matlhatse le matlhogonolo gore support a e no gola le ba radio tef I'm sure ba theleditse gore ha ba no tswela pele e le gore ba sa tse gore motho ba re ke Ntlokoa Koti ke mang ke nna ke tlile ka live ke gona ka mo radiong ke gopela le bona e be bona ba le gore ba thega ba mphe support gobane motho ke motho ka batho. Tse re lebela fa diphitlhelelo tša le go mmino wa sedumedi ke kae mo le reng le go fitlha gona ka mmino my sister e re ke thome ka gore ke be different mo go tshwana le diopedi tše dingwe nna moya wa ka go mpotša gore ke fodiše batho he nka re ke sepela ka lengwe la matšatši ka kwa motho a mpotša le gore o fodile o mongwe a mpotša gore o hweditše mmereko o mongwe a mpotša gore o hweditše lenyalo mongwe a mpotša le gore o tsamaile seterateng ga a sa di nyaope o tseleng ya modumedi ke se nna ke nyako se dira ke kgone ba different le di-artist tše dingwe ga ke nyako go bolela polelo ya gore ke nyako go khumana ke fitlhile kae nna morero wa ka mo lefaseng ke go šogofatša bana ba modimo o bantšha mathateng go ba fodiša ka mmino wa sedumedi ka mokgwa modimo a mphileng taelo ka gona morena ka lebaka la gore o hweditše talente ya gago mola le sa opela local gospel choir mo le reng e bo beka ebile ke nnete wa feletse le reng the leading vocalist ya ka mokgwano ke thomile ka ke back-upa mo seterateng re no dira khwayanyana re opela re ya re nyatša ga ntho nno ya ga se go nyatša mane modimo o nyaka gona moo go felela ebile ke tlo bona re no mane this is a talent re ke itše serious ka itše serious ka se nyatše ka se re wa modimo yena nka sandi gore ke belo yara wa modimo o ndile gore ke no ba sopedi ka amogela seo ebile ke ikgantšha ka sona gore and ebile ke mo tshepisitše ebile ke ka nna gore modimo ke tlo no tswela pele ka mmereko na mphileng gona ene jetse wa re go tswela pele o ntse o hwetša maitemogelo ka tša sedumedi ona mao ebile o gola ka maatla o gola ka maatla o kgona tša mmino o abelana difala le baopedi ba mmino wa sedumedi ba le reng ba tlhomphega o fetse o hwetse le balatedi ba o feta ba le reng o bolela le bona re tlo ba re ka boša ga go fa Ntlokoa Koti ye le reng ba bitša fa o sebeletsa mang e ra nna modumedi o ba e rama okay ke bolela ganyane ka pina ya go sebeletsa mang
he ke shela ke ngola pina ya gore sebeletsa mang ha ke a kgetha between ga modumedi le motho e sa bang modumedi e ya re ha ka reja okay o ka ba modumedi wa ya kerekeng letšatši ka letšatši mara people se re o ye kerekeng wa kry-a o sa ile o rapela modimo wona o ela go lebelela gore Mr. Selive potsa na se ba apereng e re thoma go rapela ona o rapela o ponye matlho o lebeletse Mr. Selive le gore ba apereng o diragala eng o sebeletsa mang ka mo gare a kereke cause moruti a gare a re rapeleng le wena o tshwanetse gore o ponye matlho go rapela mara wena ga o rapele o sebeletsa mang nako o e senyang wena o rera batho o senya malapa a batho ke nako e o tshwanetse gore wena o dule fase o rapele modimo o rapediše lefase la rena ka gore le ya senyega o rapediše batho ba fole malwetse o rapediše batho ba khwetse manyalo ba khwetse mesebetsi o rapediše naga ya rena gore e be ka gone go phala gore o sebe gore motho mongwe o apereng o dira eng kae that's why o sebeletsa mang segolo thata jo ba go ponya matlho batho ba rapela le batho ba bangwe no le bulelang matlho ka nako a thapela o sebeletsa mang aga a Ntlokoa Koti